Ada kanggo buat Anda, kanggo anaknya Bapak Wujud berbagai selalu. Lawas kita pisahan, orang jalan barengan, kian lagi kelingan ning waktu worowan. Bini bina suraning Thailand, kanggo senut ning kana, tulung jagaan cinta, kakang sing pernah ngucap janji ning wong tua. Kanggo senut ning kana, masih bersama kami yang punya Melody Project di sini, juga masih buat rombongan yang punya HP Astro, buat yang punya rombongan PMY Net, PMY Audio, coba masih bersama PMY Manajemen. Senyum manis sing masih gawe sun kelingan. Ayang kakang kangen, pengen jagi ketemu bareng. Kanggo senut ning kana, tulung jagaan cinta, kakang sing pernah ngucap janji ning wong tua. Kanggo senut ning kana, masih bersama kami yang punya Melody Project di sini, bareng yang punya PMY Manajemen, buat yang punya PMY Net, PMY Audio, buat PMY semuanya aja. Asik ABS Pro Mimi Pinga Suraning Thailand, Cok PMY Aldi, Papa Nia, Mama Nia, sing Karangampe. Ning tengah wengi sun rangkul bayangane, wangi ambune masih nempel ning bantale. Asik salalala, asik cok, anaknya Bapak Wujud sing receh gugur. Karane masih ana ning pikiran, senyum manis gawe rasa sun kelingan. Ayang kakang kangen, pengen jagi
senok ning kana tulung jangan cinta kakang sing pernah ngucap janji wong tua kanggo senok ning kana. Oke, terima kasih.